Praise the Lord to everyone. May God bless you. Our God who keep His covenant with His people all the time. Teman kahwang ia ngau kem yang ia kan bu ia ngau chan bu ada promise covenant kong gembu me ia angin wanang. Are you waiting that His promises may fulfill in your life? Nang hada kahwang ia chan bu ada promises fulfill na meng la chingna nang tan wanang ga. While we sit in the prayer, sometimes we pray very deeply to the Lord and we hear His voice. Hipag da teman na so nang kahwang si sau da pai ang teman na so da ado ke Yoppu kam nang hado kian teman na e pai cham sa e si sau da pai ang Yoppan da teman na kahwang ngawung teman na chai nang. I believe God gives reason. Tau ateng lang na kahwang a vision teman da phanang. God talks. Kahwang ngau nang teman da. God gives promises. Yang kahwang al teman da promises phanang. But to achieve promises in our life, we also have to do something for the Lord. Yang boy hada promise ia chan bu hada ngau kam ya ok lak ting na teman na kahwang si sa ma teman no tu ia mong bu ba ka teman leng la pong yang ia mong bu ba ka teman mo la pong yang. Because love of God and the grace of God is free of cost for everyone. Hang jingne si bu na meng ma kahwang makan bu yang isip si saya teman jangan free jajang jadau bu nang. God loves you, my dear brother and sister. Tau kai kahwang ak chamakan nang tau kan punya nau chenaulan. Same way, God loves everyone. Hadau ki mu kahwang amui landa chakakan nang. He gives grace to everyone. Ia isip si mui landa chaka phanang. Whether how much good people, whether how much bad people. Whether jamui miang buka na chia bu ia yong mai buka na chia bu miang kata miang na chia mai na chia kong kambu de chagi isip sia obo kami kambu nang. We seen in Old Testament whenever Israelites they turn from Lord. Teman hada Old Testament de lai wanda obo Israelites katalan I kawang bai taya iman taya ma tai ma ya bai. When they go into the trouble, Imana yong so shi bu ya fan ba pai ngoyang ki. God saved them. Yang berkawang hada Israelan tu yan tamyang ki. God hear them. Kawang iman sapengau iman so shibu bung cayang ki. Why? Because of a covenant. Hang jeng ne shibu ne kama iyang jan bu ngau kam iman ya mo. Because He told to Abraham, I will bless your generation. Hang jeng ne shibu ne kama kawang already iya Abraham the promise me yang mo yang ki tawa katalan da taw muhemala. Same way when God does covenant with David. Hatau kia mo anyo kaw David pay hatau kawang I chan ngau kam I pay David pay ngo yang ki. He given him peace. Sayang kawang I da chumai phayang ki. My dear brother and sister, Tau kai tau kan bunya nau chenawa. when God given vision to Joseph, Over the man kawa hatau Joseph the I the vision hatau hi mang phaya bai hi dai phaya bai. he spoken to his brothers. Iya hatau Joseph I jailan ngau yang ki. Due to that they get hate. Hatau I sin mang ngau bu jeng na I jailan na hatau Joseph the yong nu bu tu man nginang. They put him into the pit. Imana hatau Joseph I ya hatau kamung sa sau yang hatau ka sa hantai yang ki. Sometime when God gives us vision, Hipak tu tumanda kawang I vision tumanda hidai tumanda panang. we share to people. Yang tuman hatau himang yang hatau kawang pabu hidai tumanda katalandang mengaunang. They speak different things. Yang imana tuman hatau kawang pabu hingau kawang pabu sagi ngawanda katalana yo hatau yong tumanda ngaunang. Some people will encourage you. Kada atam encourage na miyang nang mong yong ngau. Some people will put up a question. Did the God talk to you? Yang kata atam question pay atam manang da kawang ngau nang ga sebo hada question marks pay to man ngau nang. Really? Atam mangau nang de. Where it is written? Ambo kan de manyanyang mo nang ki. How do you know the God talks to you? Hanggan nang kawang nang da ngau hanggan nang sing ok pusi. And slowly, we also reach in the pit of depressions. Hatau kia hatau ma bo hatau kia ngau bo cayang atamano monglo wo tamano hatau kia yonga hatau kasa ta yerak ya pancha mo taman ngui manang. When you are watching
this video, I believe God has given you promises, but this is the time that God is going to fulfill for your life. Tàu khơi tự nhiên over hà tàu video lấy ở video lấy buổi hipang mà nàng the promises hàng hipa kau ngang nàng the covenant harang ki hà tàu nàng sừng yak la khayang hà tàu kaya nào kau ang si sau da pai glass tàu teng lak te nang. Try to know today what mistake that we have done that we are not able to achieve God's promises. Tàu khơi tự nhiên tu mana hà tàu sừng yak lak rong pong yang tu mana hà tàu kau ang si sau mà hàng hipa ching na tàu kau ang chan bu ngao atau i ngao kyang wang lam da phang man tàu kyang ma yok wa hàng hipa ching na tàu ngau pusi atau try na me ha atau yam na ngang ha. First problem is doubt. Awang ba problems awang ba tu mana kau ang si sau da pai ok yu ok wa hàng si si ru me wa tu mana ma tau ngo bu no lan che mong hum yin nang bu ha tau mong hum ya ang bu ha tau tau ngo bu chang nang. Second, confusion. Second to man the mong chu dai nang nei bu. How? Hang kia to. We know in the book King, 1 King chapter 13 11. there was a mighty prophet of the Lord. Hata ma yong bong nang bu I prophet kata chang mo yang ki. He's a new generation. Yeah, new generation kata chang mo yang ki. Clearly not written, but I feel that he's a new generation. Yang ba hata clearly anyan ngo yang bu tawa hata ia to man new generation cha taw sung ya ok nang. So when God commanded, go and speak in front of the altar to the king. Hata kawang I the ngao kam phai gi ki nang hata kata elders hata ulan song mang ngao kam nang ngao da usi yang ki. And in front of the altar, he spoke against the king and their generation. Yang hado angpa lan song ma iya hado elder song ma iya hado kawang hangi ba ida ngao ya ba hado I ngao yang ki. Even the sign what the Lord has given, it altar is split it into two parts. Hado elder hado is ina pana ngai yang ki. A king who trying to catch him, his hand drained up. Yang over hado angpa iya hado yaklak jingna hado ngao kam hado ngao kyang yaklak jingna I over pai ya pai bu pai cham sa I yakalan cham mi ma yang. What a mighty faith. Tau kai hang sana hado I ma ateng lak bu hado faith I ma ngo bu. My dear brother and sister, Tau kan punya nau chen nau lan. when everything become fine, king offered him a bread and a water. Please come and join and eat. Tau kai over kong bu tu man ma ya ba hado hi pang ma ang pa kai nang asong na pa yang hado pai cham sa nak cham ha 7. So what he spoke to them? Tau kai iya iman da hang I yi bu si. He replied, Iya ngau le plan me. nor I will eat, nor I will drink. Tau man ha yang tau menyeng. Even though God has commanded, even the same way which I came over here, I will not return back. Even hado kawang ida hang I pa lam how yang ki hado kan ting ma tau pai bu hado lam khak su bu lam pa mano tau pa lam cha ki mu tau le yi lak si. Even if you offer your half wealth or half possession also, I'm not gonna to take and I will eat here. Even nang ma ngo bu wealth mua tay gak ni tau manya ania ha yang hang man how yang bu tau le yi lak ala ba lam si. You know, he departed. Tau kai I hado ki yang I tai ma yang ki. And he got tired and just sitting under a tree for a while. Oh, but you only nyai tai ba nyai bu hi pang ma I pe pang cham I suot mo yang ki. One of the old prophet who was in the city heard. Oh, but I hado ki yong hado I hayam ma I hado ngao bung chai bu. That the Lord has performed this much mighty miracle through that man of God. Tau kai kawang I senjang bu hado kata cham I kawang ngao ngan senjang John bo hangki bu sa I hado ngao bung chai yang ki. So he wanted to bring him back and eat food. Yang ia lay aji yang I pa jam sa ha yung hu bu mong cham. God already commanded. Kawang ida already ida ngao yang ki. No means no. Si bun miang ma si. Yes means yes. Yes means yes hado ai si bun miang ma ai si bun miang hado ngao I hai ngo yi. So when he met that man of God, ba I hado kawang kata pai I how ya pai. he spoke. I ngao yang ki. God told me to bring you in my home and eat bread with me. Kawang ata ngao yang ki nanga apa jam sa pai yang chinong man nanga ha yang tai dau sa ata kawang ngao yang ki si yang ki.
Already God told him, do not go, do not eat, do not drink even water, and not also return from the same way which you gone. Kawang either already had a ngabu, not more yanki ima, nanga tayo tayanga, iman pe jam sa hayang taha, hangu ta chun, anyay taya, hangu motakat anyay taya, even nang tayo lamo, nang. Tao và lâm một lâm trồng trà mình nặng tại vì alo và lâm trồng mình nặng gì là already either khao hàng ngao yang gì But yang bui he didn't even discern. ia hado ngao keng gì ya He didn't even ask Lord. ia au po hado nye isa jam ia khao ang de yang ngao. Why? Because of his elder. Hang ne si bunu miang kama ia lung i phai bu che yong bunu yang. Some people will come to you, that's true. Tao khoi tao hado ma i hu ba kada atam hado kia tuman da pai nang aga pai tuman ayan da pai nang Taking the name of the Lord. Teman kawang ngau ya yang kawang menya yang teman tang dah hadau ki pai bu kata atam teman tu hadau ki pai nang God have instructed me this for you. kawang ada ngau yang ki hadau nang jeng na aja se ada kawang nang mun hau yang ki ada hadau nang jeng na hau yang ki sebu saki ya yang teman da kawang menya yang pai nang. Let's go. Tau kai aki ma Many youths fall. hadau ki ta ke man da ma bu tang semlan teman maya bu hadau ma bu tang semlan ma bu teman ni ong nang. Don't follow the person because he's a very mature, he's very elder, he might be have a lot of knowledge. Tau kai teman na senga ya la ka teman na te ya la ka teman na tung ba ma teman na kawang phai kem bu na meng ka ma teman na ia long mai na chia na han na chia teman na ha yang long mai yang se nang yang teman phai long mai elders teman a che inau a nyai a kawi man da teman na yong wang sem pha nang yang po teman na tung ba teman na seng yang teman na wang sem pha la bo See the fruit of the Lord is there in them or not. iman ma tung ba fruits hado tung ba kawang mu bu kata chia tung ba ia kawang kata chia hado teman na senga ya la We need to know. Tumana sengla bongbong yang hado senga ya la bongbong. We need to discern. Tumana hado jam la bongbong yang. We need to pray. Tumana hado jengna tumana yub la bongbong yang ka ong pai anyu so osa tumana yub la. But we need to believe what the Lord have spoke. Yang buat tumana jam hangi da eteng la si si bun yang kawangan nang da hangi ngau yang ki hado nang da ngau bu ba da tumana nang yen da ngau bu ba kawangan hado da hai tumana eteng la bongbong. Because when he speak, he does it. Hang jeng ni si bun yang ma iya hangi pa ngau yang ki hado iya tumana lenga tam nang. For you and me. Nang jeng na yang jeng na do kawangan lup lenga tam nang. My dear brother and sister. Tau ka kan mo nya na chenau. We get a lot of confusions. Tuman na yong confused meng nang tuman chuda yong nang nay nang tuman chuda yong kem nang. And disobey. Yang tuman na hataw ngau chay nang. And this man of God went with this elderly prophet. Aw ba hataw kawang kata hataw prophet pay boy tayo ba? Do you know eating in the same table? Hataw kata cha pay mo jam sa table jam hayengi. But the God prophecy coming over the old prophet and what he spoke to this man of God. Yang boy hataw kawang ngawang anyo jam ngawang ki. You did not hear the Lord. Nang ngaw kam yo chay ngaw yo chay siyang ki. That's why you are going to lose your life. Hataw jenglan nang ayan na sa lose miyang la sa nang ayan na malaki pang mo siyang. My dear brother and sister. Tau kai tau kan po nya nau chenau la. Obeying Lord will bring blessing for your life. Nang kawang ngau chai bu kawang vun chai bu ka nak kawang vun chai bu nak si nang da mo he man he pe lak mo nang Keeping faith over the Lord. kawang da eteng lak bu bai nang kem gu nak si kawang mo bu mo he man ya ok lak mo nang Fulfill his covenant for your life. tau kai nang ayan da fulfill na ngau kam fulfill na meng lak chin na pe ni pe bu ma pe mo bu. So what happened? You know the story. Tau kai ha do pungau ma hangi ngai bu si. So when he was on the way, donkey remained alive, but the lion killed him. Tau kai over let tai kia ma tai ban da da mai lang tu yang bu pe jam si tong ki atau ka dua jan ma to yang ki. But I want to tell you, Tau kai tau kan bu tau ha do bu ba. this time physical death not comes to us. Teningan bu tuman ayan da ha physical death tuman da mai ma li bu tuman da ha do pe gala. Sometime I feel there is a person who's watching. Your life was so prayerful. Tau
video de lai bukata atam to feel na myang lang nang ayana yo nga yo bukham bukata chan me nang bai God talks to you. kawang nang ta ngau nang bai I will build you. taw nang leng atam la I will do this through you. taw nang jeng na taw nang kaya taw leng glak But because of hearing others, ayang boy nang ki nang da kawang ngau yang phai ra kata nang phai bukata lan ngau cha yang nang you lost. nang alo nang phai bu kata lan ngau cha yang nang kawang ngau a chai si bu yang boy kawang ngau ateng ba bai aya ba nang phai bu kata lan ngau cha yang nang ma bu ya phan cha ma tni wang yang kya phan cha ma nang nang bai Now you know what you are facing. yang nang sa nang seng nang bai nang hangi ba face ni meng bu nang hangi ba ya tu so ma nang tni ngo bu nang seng nang bai Sometime our faith also goes. tau gai hipak la tuman mong hembun mu tuman kawang da ateng lak bu sai ma tai nang And there is no God. teman kawang pai kawang aja nang biang saji pai kawang aja nang biang sa teman hado fed up nam yang bu cahi papai nang Keeping faith is just waste thing of my life. tau kawang da atung lak bu just waste ne he miang biang tau kawang pai pai senjang pu nam mu tau kawang senyang kawang yang pu si bu yang pai ada kawang aja nang biang sa nang mong chang nang ayen chudai da hado hipak da hado pai nang pai Denying God yang kawang da dinai nam yang kawang ya is the spiritual death. hado teman da spiritual hado yahama ma ho yahama li bu hado chang But there is a time. yang boy sa he pa nang teman jing Keep praying. ya lak panang yup da Whether Joseph is in the pit, kawang hado Joseph iya hado ka mong sa da ije lan han tam ya boy but yang boy he given vision he will fulfill. ma hado kawang I the vision pa bo hado fulfill na he meng lak sa ngoi I want to tell you, wake up. tau kai tau kan bo nya na chuna lam tau ne man da iyo ba lo do sa si ngo lak hi pa gi chi And pray to the Lord. tau kai sa an ne man kawang pa Yoppu ya bu kawang pa Yoppu Break the chain which is holding you in the faith of the Lord. tau kai nang da sang obu hado chen na lalak ching na nang da hangi pa sang nang ki hado lungsan lalak ching na nang da sang obu chen lalak ching na nang kawang pa jam sa kawang da ateng lak po pa ye lak nang yup nang Last example for my loving sister when watching. tau kai tau akam by example cha lepu cha phau hu nang au yen lei nga ba ro nya na cha ba I want to tell you, tau kan mun nya na tau nang di ihu ba Shadrach, Meshach, Abednego, Shadrach Meshach Abednego da lai wanda they gone in the fire, burning fire. hado balung da iman tayangi Even their socks also not get a smell. even iman cha bu hado moja hado socks no smell apai The burning smell. hado subu hado pinu yen ba pai ngoi Why? Because God protect them. hang ne sibun meng ma kawanga iman da hado sana protect na meng yang ki Don't follow God because of something that if God not gives, there is no God. nanga hado kawang dan pa nanga hado ki ta woi kawang ada moi man bun meng ma tau kawang da teng kawang ada moi man bun meng ma tau kawang men yop no teman hado ba lam teman follow na ye meng ma yang They spoke to in front of king. iman hado iman si sama iman hado ang pa si sama hado iman ngau yang ki They didn't pray, oh God, you saved me, you changed the mind of this king. No, never ever. iman hado ang pa jeng na iman kawang hado ang pa chu dai lai chei sa hado ang pa hado kia lai leng tam si sa iman hado khata lal na iman ji yo He spoke. Whether God saved, whether God not saved. yang boy iman na yo pa kawang ya nya boy sa hado ki iman na yo pyang ki Well, we will obey the Lord. yang boy taw kawang ngau chai lak taw kawang bun chai lak sa hado ki iman ngau yang It means God is our first priority. taw kai hado de lai wan da wang na tuman kawang ya laka tuman jeng na awang ba muktak pe awang ba tui sa yang sa taw sel God does it for you. Impossibles. tau kai hangi pa lenga yok lak ni ya bai ataw kawang leng ok laka kawang ya mo nang God bless us. tau kai kawang mo man The first thing, tau kai awang ba ya fanang isi when God talks to you, keep faith. aw ba kawang nang da ngaw ya bai nang ateng lak po pa hada faith nang yang ma ang daw Don't doubt. aw po tao na tamen Don't get confused by the people words. kawang katalan ngaw cha yang nang confused na tamen If you remain alone, let it be, but I will follow.
nang saha to to ya bai tawa saha to to ya bai tawa ka ong bai taw ateng lak pong ka ong bai ching cha po ta obo ya ang lak sanang ka ong bai ya lak pa na kem ngang ta Being alone is not that I'm a loser. nang saha ngo bua nang a loser ye che Because when you become alone, only you know who you are. taw kai obo nang saha ngo ya bai nang saha ngo bu hi pang man nang seng ong nang taw nang a awi si ha taw seng ya ong nang Then you know what you can do it. ha taw hi pang man nak si nang a seng ong nang yang taw seng ong nang taw hang hi ba ka ong si sa ma taw hang hi ba leng ong lak ha taw tu man ngao kam tu man ha taw ngao keng tu man ya ong lak ha taw decision nang ya phia ya nang God is going to raise you. taw kai kawang nang a no alak hi pak mo nang Make share this video to others that they may get the hope. taw kai ha taw video share na mem do ha taw kai katalano nang fa cham su katalano imano ateng lak pu ha taw mong hum pu taw ya ong lak chen kawang mo pu mo hi mo chen Soon we are going to start live prayer meetings and you can join together and we can pray together. taw kai tu man mam sa live prayer meeting live prayer preaching ha taw kong ko bu ya lang onang taw kai mo lan na man join na ngangai Now, if you want that we may pray for you, you can send your comments, and we have now one option available. We can pray in audio in the comments. taw kai naman na ha taw videos le yang naman na bu Yoppu ya hu bu meng ha taw best option chang onang tu man ha taw audio record ma message comments man noi tu man Yoppu yang son lak option amai chang onang taw kai naman na Yoppu ya hu bu meng ba hangi ba problems meng hu naman na option na comments nam phao hu okla May God bless.